Ini ga janmit wal kusnyau habhi kam ki nong chong chonong yang kari jantia pen arduli ki district ka east wa ka west haji to wa ka ni ka review meeting yang ka cabinet yang ka sarkar Meghalaya ka dang chonggi na ka benta ka wa polite no gi ya ka ni ka order wa pendai ki smart meter hagi yung ginong chong chong hapo yang berjalan Meghalaya. Tayo ikat kami ni katarik cipa tarik yang benai Februari sama raja arbawar. Tayo yu pas ya kenika order nak benta kau pak no sagi office yang MECL. Hewa wigi yang construction dan ke instruction nak benta wa upa ya ki filman yang ki lese yang li pendai no ya ki smart meter sagi yung bisa yung kinong chong chong apa yang ga jala Meghalaya kamtam apa yang ga rijetia yang te i na galyang yang kesenjuk wa het chong ye gani de ga meeting ko de kalami ya ga kadwi tarik yang Disember 2024 wi orichini garai wo percha chuai wo pendai yo smart meter kan umpuyo i ki jing penchi na galyang ka company lene na galyang ka sarkar kamtam na kaliang yung ka MECL ni ka office ko to upai ya ka di upniyo ya ka jingche ni ya ka lai te khanau yung lai wan ra i won ka jing agi nong chong chnong kani to man ka jing percha meng percha ya ka sarkar wan ra ga i ya ka development meng percha ya ka sarkar wan ra gi ya ki new technology na ka bentau pen mkam hagi yung kisem yung nrai chwa wo pdiang i ki hagi chwa ka jing penchi khanang yung lai man ka jing kat kamu mankat ni ki bilai bon ki pli gitu ki waduk ki wasuk ki wakre nekti haktin hado kat ni dang em garam ka cha ko mi ki usu pendat ki wa angi ki BPL tele se ga di smart meter boy kami gitu dak ta chu ka te kar wam puyo i tip i gani smart meter le se man ka boy kam ki bill kita ka wa running bill kamu ong ledam thang lai ne boy ka bill run ba ka tel MTV te kar wam puyo jing chi te bo i ka jing kerpat ya ka MECL wa kondok bagi public hearing amal na kawipo kawi ka circle kawi kregi na chimgi kanang wa iyo wen ya kani jing percha yo i na ka benta penda yo smart meter ade no yo jing penche te ka jing percha smart meter man ka hajrong ka te kanong rem te kan tuila i no mi kman yo i penyangut na po yang gari jaitia kalem de ko pertu i ki kan gi no mi kman ko emburom snyau ba i ka jing penche nakaliang yung pila awan ra i development kami ni ko man thumme kanang ki nong chong chong yung i yung lai ki chem jing la de pdiang i wen wani i wa wan ra thumme i yung man ni te yo jing che chwai kanang yung lai bo jing i hadem ne ba de yo i ki prathai do ki do khan ko myo di ri ki limala chon chon te la de man ni kan ko kham tam o su i ki bilai le ni ki vitawan man do jing i te kan tui ki no mi man do em burom yo i but kamtam ni sarkar Meghalaya yung egi jing penche ki kailan ko che ba hai jing to wo ka ni ki jing pendai yo smart meter jing to wo ka ni ka wo pendai yo smart meter kan tui ki he chnong hapo yung gari jaitia pen artli ki district was nya ba ladawan ki bru yung ka MECL wo pendai yo smart meter nya ba khang chwai ki hampu ila ko pendai yo smart meter ladam pu em gawon ki jing penche kanang wa kamu ngam tenne wagi pai ba daw ma jing gi yo wa ju man ka won ka jing ka wo ye kan a ko chnong po thau man da wan ra gi wom ye su ye ka bil lai em ki jing a lai ki jing pundo lai la da i kam ju he chnong me man aware ri le nem em husiar bai snya ba khang chwa ham pu cha open dai yo smart meter kan pu yo ki jing pun che ko bia